Poštovani gledatelji i slušatelji radija televizije BIR, Esselamu alaikum na početku još jednog izdanja emisije Pod nebom vedre vjere. Višestoljetna tradicija klesanja nadgrobnih spomenika i obilježja neoborivi je dokaz višestoljetnog postojanja zemlje Bosne. Od srednjovjekovnih stečaka do nišana iz 15. stoljeća započinje priča o ovim obilježjima u današnjem izdanju naše emisije. Zadovoljstvo nam je i čast poselamiti i pozdraviti uvaženog magistra Nihada Klinčevića, istaknutog sportistu, publicistu i istraživača. Dobro nam došli. Alaikum salam i odmah da se zahvalim na pozivu za gostovanje u ovoj emisiji. Ovo je jedinstven spoj sporta i istraživanja. Nadam se da će to i naši gledatelji i slušatelji kroz ovaj razgovor i osjetiti. Naravno, ovdje se prvenstveno radi o terenskom istraživanju, zašto treba malo čovjek da je i fizički spremni. U više navrata, magistre Klinčević, vi ste istakli da nišani i nadgrobni spomenici nose u sebi priču. Kakvu to priču nose nišani i šta nam to govore kroz višestoljetno postojanje ove zemlje? Bosna i Hercegovina kroz svoju bogatu historiju razvila je niz specifičnosti. Jedna od njih je zasigurno i mnoštvo nekropola iz raznih perioda. Tu ubrajamo stečke kao jedan simbol srednjovjekovne državnosti i postojanja Bosne, ali i nišane iz radne faze koji uveliko podsjećaju na stečke. U susretu dvije kulture, istoka i zapada, došlo je do jednog specifičnog preplitanja kultura, što je iznjedrilo jedan poseban oblik, autentični oblik bosanskog nišana. Dolaskom islama na ove prostore dolazi do pojave nišana. Oni su u velikoj mjeri zadržali sve ono što je bilo ranije i postepeno prihvatali sve ono što dolazi na ove prostore u narednom periodu. Nažalost, o ovim nišanima malo se zna. Ima tu više razloga, ne bi sada dalje ulazio u pojedinosti, ali evo nije nikad kasno da iznova otvorimo neke teme. Pitali ste kakvu priču pričaju, kakav je to jezik. To je vrlo lijep i razumljiv jezik. I ukratko to je priča o našim precima. Tako je. Vi u više navrata u stvari ističete da je to matična knjiga Bosne zapisana na kamenu. Da, tako je. U par mojih članaka nalazi se upravo ta rečenica. Pa evo ja ću navesti svoj primjer, već kad smo krenuli oko matičnih knjiga. Znači ja sam na nišanu svoga pradjeda pronašao ime njegovog oca, znači mog čukundjeda. Mi to nismo imali ni u usmenoj predaji sačuvan u porodici, a kamoli da smo imali neke dokumente. Potom je vrlo bitno da mi čuvamo stare nišane i da znamo i pročita šta na njima piše. Druga bitna priča i aspekt nišana, to je da preko njih možemo odgonetnuti kakva su bila vremena u prošlosti. Evo recimo jedan podatak. Šehijski nišani se izrađuju od 15. stoljeća pa nažalost do 20. stoljeća. Od zadnjeg rata mi imamo u svim memorijalnim centrima jedan specifičan posebno oblik šehijskog nišana. To pokazuje da ovdje nikad nije bilo duži period nekog mirnog perioda i blagostanja. Također, ako gledamo po periodima izrade, ako gledamo strukturu i kvalitet izrade i odabir kamena, mi možemo tačno primijetiti da nakon odlaska Osmanske uprave s ovih prostora ekonomsko stanje i situacija stanovništva postaje drugačija i teža i njihovo nadgrobna obilježja su skromnija od lošijeg kamena. Čak ponekad oni ne mogu izabrati ni dobar kamen, nego se to radi od pečene gline. Čak sam na terenu to iz posljednjih nekih desetljeća nalazio i nišane od drveta. Tako da nišani su jedan veoma vrijedan izvor istraživanja iz kojega možemo puno crpiti informacije. Ono što je najvažnije, magistre Klinčeviću, jeste kontinuitet bivstvovanja
čovjeka na ovim prostorima, ali kontinuitet zemlje Bosne. Budući da je ova emisija pod nebom vedre vjere i edukativnog karaktera, evo ja predlažem da za sve naše cijenjeni i gledatelje i slušatelje kažemo šta su to stečci? Dakle, to su prvi nadgrobni spomenici ili prvi biljezi koje mi ovdje svjedočimo na prostorima Bosne i Hercegovine. Kakva je etimologija te riječi i šta je to zabilježeno na stečcima? Ima više varijanti objašnjenja samog termina stečak. Meni je zapalo, kako da kažem, kao veoma interesantno objašnjenje profesora Pašića, gdje je on izdvojio korijen riječi steć i utvrdio je da je ta riječ se nekad kao posuđenca koristila u srednjovjekovnoj Bosni, a ona znači stajati, nešto stabilno, stameno. Za razliku od stečka, termin nišan je perzijskog porijekla i on znači obilježje, znak, cilj i u tom smislu. Sad se postavlja pitanje kako je se kod nas udomaćila ta riječ, perzijska, a nije osmanska, recimo, pošto oni koriste termin mezartaš, a recimo mi koristimo isto mejtaš, ezantaš, ali mezartaš je zamijenio termin nišan. To je već tema za neke druge. Kakav je Bošnjak na stečku? Pa stečke, nažalost, vrlo teško tumačimo jer nije puno ostalo pisanih izvora. Šta znači konkretno? Mi možemo sada samo da onako na prvu da iščitavamo predstave lova, viteške duele, predstave mača, ruke, živih bića, konja, jelena, zmije, čak nekih i mitskih bića, spirala, tordirane vrpce i tako dalje. Jedini izvor na koji se možemo osloniti to su natpisi na bosančici. Koliko sam ja mogao da iz zadnjih nekih istraživanja utvrdim, tek oko 5% pronađenih stečaka imaju svoje natpise. Tako da ti natpisi su vrlo interesantni u kojima se oni predstavljaju. Oni daju svoje ime, oni daju svoju poziciju društvenu. Oni mole buduće generacije da im čuvaju te biljege, te kamove, kako je nazivaju. Daju blagoslov za ruku koja ih je izrađivala i koja je to pisala. A u isto vrijeme i vrlo često daju prokletstvo na ruku koja to prevali, koja to uništi. Još jedan specifičan detalj na tim natpisima da oni ističu pripadnost državi, da imaju državnost bosansku. To je na nekoliko nišana oni su napisali da je izrađen, na primjer, u vrijeme kada je vladao ban bosanski Stjepan, u vrijeme kada je bio kralj Tvrtko. Tako da se oni vežu i za vladara i za državu na svoj natpis. I Bošnjak je na tim crtežima uvijek uspravan? Uvijek uspravan, sklon viteštvu, isto vrijeme sklon i umjetnosti, kao što vidimo, to su jedne lijepe umjetničke forme. Dolaskom islama ovdje oficijalno u 15. stoljeću počinje priča o nišanima. Ali zanimljivo je, barem su to vaše istraživanja pokazala, da nišani slijede tradiciju stečaka barem u prvim stoljećima. Da, prvi 200 godina od sredine 15. stoljeća do sredine 17. stoljeća mi imamo ranu fazu izrade nišana gdje nišani uveliko sadržavaju iste ukrase kao na stečcima. Imamo čak prikaze živih bića, prikaze lova, jelena, zmije, psa. Imamo prikaze ljudske figure, čovjeka i žene. Imamo natpise na bosančici. Tako da to je jedan specifikum koji je se, kao što sam rekao, razvio u susretu te dvije kulture i sama činjenica da se taj stil izrade zadržao 200 godina pokazuje da nije bilo neke prisile, da nije bilo treniranja strogoće. Stvari su išle prirodno
jednostavno, ja na terenu nigdje nisam našao čak ni da je neko pokušavao da naknadno ukloni neke, recimo, prikaze koji se baš i ne mogu sresti bilo gdje na ostalim islamskim nišanima. To stoji do danas kako stoji. To pokazuje isto da je domaće stanovništvo primivši novu vjeru nastavilo njegovati svoje stare tradicije, uključujući i specifičnu i posebnu izradu nadgrobnih spomenika. Veoma je zanimljivo, a i to ste istakli, da su nekropole Stećaka srednjovjekovne i nišani iz prvih stoljeća vrlo često blizu na istom lokalitetu. Da, to sam ja nazvao kombinovanim nekropolama. Mi na stotine mjesta u Bosni imamo takve prizore. Nažalost, nikad nije to sistemski istraženo i da je sve evidentirano. Po raznim istraživačima koje su oni obilazili prije mene, znači to je sigurno nekoliko stotina takvih lokaliteta. Na kraju krajeva to sam i utvrdio odlaskom na teren, gdje su raniji istraživači recimo obrađivali neke nišane sa natpisom na bosančici, ali su izostavili da spomenu da se nedaleko od tog nišana nalazi nekropola Stećaka. Tako da to je jedan fenomen koji se razvio u Bosni i treba ga provjeriti. Mislim da je jedinstven u svijetu gdje imamo kombinovane nekropole gdje preci su sahranjeni ispod Stećaka, a njihovi potomci odmah uz njih do nišana. Šta je još bitno naglasiti? Prvi nišani, odnosno prvi mezari, imaju istu orijentaciju kao Stećci i nisu okrenuti prema kibli kao što je to u ostalom islamskom svijetu. I u tom cijelom periodu tako se to praktikovalo. Veoma je važno, magistre Klinčeviću, da ovdje kažemo da Stećci, a i nišani u stvari su važni svjedoci bosanske pismenosti, bosanskog jezika i bosanskog pisma. Pa naravno, nikad se nešto ne zapisuje ako neko nema to da koristi, da čita, ako ljudi ne znaju to. Mislim, čemu svrha sad upisivati neke natpise i mučice ako to niko neće umjeti da pročita. Mi na nišanima ponosno možemo reći da imamo iz kasnog srednjeg vijeka, znači prve oblike nišana sa natpisima na bosančici. Od 17. stoljeća dolazi, znači 200 godina se nisu koristili jezici i orijentalno pismo. Od 17. stoljeća kreće upotreba arapskog pisma da bi se u kasnijem periodu ubacila i naša arebica i da bi danas recimo to sve završilo na jednoj latinici. Zanimljivo je da su prvi nišani koji su pravljeni na ovim prostorima bili veoma masivni, veliki. Ja sam tome svjedočila negdje u Krajini kod Velike Kladuše i Cazina. To su vrlo impozantni spomenici za razliku od onoga što danas imamo. Šta je značila ta veličina nišana? Pa mislim da je to naslijeđena praksa srednjovjekovna izrada nadgrobnog spomenika po uzorku na Stećak koji je uvijek bio masivan. Jednostavno to su radili isti majstori iz iste škole koji su nasljeđivali vjerojatno porodično. Jednostavno njihova percepcija je bila takva da mora to biti malo masivnije, mora biti malo veće i u suštini to je u mnogome i pomoglo da do danas sačuva se onaj veliki broj tih nišana iz rane faze. Kada počinje značajnija gradnja nišana koji imaju islamska obilježja? Pa, od početka tu je zastupljen islamski princip, ali su klesari koristeći domaće šablone imali slobodu da malo to ukrase na svoj način. Ali što se tiče neke današnje ozbiljnije faze, to je sredina 17. stoljeća. Tadašnja vlast vrlo je pametno riješila znači, te neke nesuglasice na način da je iz Skoplja uvezla gotove isklesane nišane koji će se buduće klesati po društvenom statusu preminule osobe. Tako da su domaći klesari mogli na licu mjesta da dobiju jedan uzorak pomoću kojeg su mogli dalje da rade. Taj period opet je veoma interesantan i značajan za istraživanje jer
sama izrada nišana po društvenom statusu preminule osobe danas nam daje veoma vrijedne izvore istraživanja u svakom naseljenom mjestu gdje su sačuvane stare nekropole. To je veoma zanimljivo. Naravno, mijenja se i tekst koji je pisan na nišanima. Šta se piše u tom periodu na nišanima? Pa u tom periodu se razvijaju dvije vrste zanatstva. Razvijaju se taščije, odnosno klesari, i hatati, odnosno ljudi koji su radili izradu teksta. Mislim da su ovi drugi bili malo i zaduženi da bi uspostavili neke nove trendove koji su važili u ostatku Osmanskog carstva. Što je bitno naglasiti na ovim nišanima, oni opet nisu u potpunosti se uklopili u osmanske šablone. Oni su počeli izrađivati turban u odnosu na društveni položaj, ali na tijelu nišana zadržalo se klesanje sablje, luka strijele, ruke, nadžaka ili borbenog čekića, balte ili sjekire, divita, odnosno mastionce i pera, to su nišani pisara. Tako da je opet to jedno naslanjanje na srednjovjekovnu praksu i tradiciju i izrada nišana koju mi ne možemo naći u ostatku Osmanskog carstva sa tim ukrasima na tijelu nišana. Evo, malo čas ste kazali da nišani koji su sačuvani do današnjih dana, a vaša istraživanja to i pokazuju, u stvari su svojevrsna i lična karta svake naše sredine, našeg naselja, naših sela i tako dalje. Kakav smo mi to svijet, magistre Klinčeviću? Šta kazuju ti nišani? Ko je sve živio na ovim prostorima? Pa dobro, to danas može svako da pokuša da utvrdi ko nauči osnovnu podjelu nišana. Nije to teško, ali evo reći ću da svako naseljeno mjesto koje ima sačuvane stare nišane je veoma vrijedan izvor istraživanja. Mi preko tih nišana danas možemo utvrditi kakav je bio društveni odnos u pojedinim vremenskim periodima. Da li je bilo turbulencija, da li je bilo mirnog perioda, da li je bilo blagostanja, kakve su bile ekonomske prilike. Da li u tom selu bilo školovanih ljudi, da li je bilo uleme, da li je bilo sufizma, da li je bilo oficira, vojnik, šehida na kraju krajeva. Sve to ukazuje na uistinu jedan vrijedan izvor istraživanja i moram da napomenem da je taj obrazac usvojen po osmanskim pravilima i mi imamo sreću da danas smo zadržali te nišane, jer ostale konfesije, Jevreji i kršćani, nisu imali izradu nadgrobnih obilježja po statusu, izuzev ako nije napisano da je neko, ne znam. Šta je bilo obilježje, recimo, nišana nekog alima ili sufije? Postoje ulemanski nišani koji se dijeli na dvije vrste nišana. To su ulemanski nišani sa čatal turbanom i sa mušebek turbanom. Prvi se nazivaju hođinski ili ilmijanski. Ostavljali su se i na mezare i obrazovanih ljudi koji nisu bili imami. Dok ulemanski nišani sa mušebek turbanom, oni se izrađivali, postavljali na mezare prvenstveno bosanskih hafiza, muderiza i muftija. Tako, što se tiče derviški, odnosno sufijski nišana, svaki derviški red imao je posebno izrađen nišan, a među njima se opet izdvajaju šejhovski nišani. Znači, oni su malo sad drugačiji, malo imaju drugačije značenje i ima tu dosta te simbolike sufijske i tako da. Je li bilo razlike između muških i ženskih nišana? Naravno, postoji nekoliko vrsta ženskih nišana. Ja bi tu izdvojio jedan nišan sa ženskom kapom. Nekad je ženska kapa bila u obliku obrnutog fesa, preko koje se stavljala neka marama. Ako bi ta kapa bila ukrašena, dekorisana, to je onda bio djevojački nišan. Ta preminula osoba nije bila u braku, a najuobičajeniji ženski nišan bio je zasvođen na dvije vode koje i danas možemo vidjeti. Je li bilo razlike između nišana siromašnog svijeta i onih koji su živjeli na nešto većem? Ne, bila je samo razlika u društvenom statusu. Tu, kada dođete na Staro mezarje, svi su oni na istom mjestu, nema tu, kako da kažem, posebnih lokacija, jednostavno samo po turbanu i možete zaključiti ko je bio šta i tako.
A regionalne razlike u izradi nišana, koliko su one bile prisutne na ovim prostorima? Pa normalno je da se to javi, to se mora javiti prvenstveno zbog odabira kamena koji se uzima, jer ne može se kamen u bivšem vremenu stotinama kilometara transportova, to se uvijek radi iz lokalnih kamenoloma. Tako recimo na istoku Bosne dominira taj zeleni tuf koji je bio iz kamenoloma kod Vlasenice. Oko Sarajeva dominira hreša, recimo bitno je napomenuti Krajinu gdje je kamen bihacit i u Krajini se razvio jedan poseban oblik krajiškog nišana, uistinu sa lijepim dekoracijama, sa velikim trudom oko izrade i što je specifično još za Krajinu, kod njih se postavlja samo jedan nišana mezar, znači uzglavni, odnosno bašljak. Nije kao dva, kao u ostatku. Mi smo specifični po našim nišanima i tako treba i da ostane. U pojedinim dijelovima muslimanskog ili islamskog svijeta ne postoje ovakva vrsta obilježja, magistre Klinčeviću. Pa postoje neka druga, ali ovako specifično ne. I ovako bogatstvo koje mi imamo, znači različitosti raznih perioda, pa evo do današnjih dana spomenuo sam taj naš zadnji oblik šeijskog nišana koji je upravo rađen po nacrtu starih nišana iz 15. stoljeća. Tako da je to jedna opet lijepa tradicija koja se proširila. Vi ste se vrlo samostalno, ja bih kazala možda avanturistički, a to je taj sportski duh koji u sebi nosite, otisnuli u naše šume, u naša šipražja, u neke daleke dijelove Bosne i počeli istraživati. To je jedna riznica na koju ste sigurno naišli. Koliko vas je ona dodatno obogatila u ovom vašem istraživačkom radu? Šta ste to sve našli što do sad nismo imali priliku čitati u nekim prethodnim istraživanjima? Pa nakon teoretskog istraživanja, odlučio sam da krenem na teren, iako sam znao da je terensko istraživanje najteži oblik istraživanja. To vam traži i vašu, kako da kažem, fizičku sposobnost i ekonomsku i vremensku da možete odvojiti, ali jednostavno taj vid istraživanja daje i najveće rezultate. Želja mi je bila da obiđem neke lokalitete sa starim nišanima, što su ljudi prije mene radili, slikali. To su bile slike fotografije iz literature koje se koristile, ali koje su bile veoma loše kvaliteta, crno-bijele, zamućene, puno puta kopirane i tako da sam pronalazio te vrste nišane i pravio sam nove fotografije u, kako sad kažem, modernu HD rezoluciji. A što se tiče pronalazaka, znači bosanske šume, vjerujte, kriju mnoge naše tajne. Dajte nam neke lokalitete. Gdje bi mi trebali otići? Gdje bi trebali odvesti mlade ljude, napraviti neku vrstu ekskurzija, historijskih časova? Pa istočna Bosna zasigurno od Presjeke, Rogatice, Žepe, Srebrenice, znači tu ima veoma lijepih starih nekropola, veoma lijepih prijedjela, veoma lijepih priča lokalnog stanovništva, nekih legendi i predaja. A po meni Rogatica je na prvom mjestu, to jedna uistinu neistražena riznica, tamo gdje god da se okrenete nešto vidite, da li stečak, da li ostatke nekog puta, nekog zida, neke stare kuće i tako dalje. Zanimljivo je zašto nišani nisu više istraživani u vremenu iza nas. Da li to nešto govori? Da li ta priča o zaboravljenim mezarima i grobljima ili mezarima i grobljima preko kojih su upravljeni različite vrste objekata, pijaca, tržnih centara, škola, da li to nešto govori, magistar Klinčeviću? Pa, nakon mojih prvih odlazaka na teren ja sam ostao začuden jer sam na skoro svakom starom mezarju vidio da li kroz sredinu ili negdje bočno uplanjen put koji je prooran i koji se i dalje koristi. Tako da su to prizori koji su već postali ljudima uobičajeni koji ne primjećuju.
bilo je tu i smišljenih pokušaja da se iz našeg, kako da kažem, iz našeg sjećanja potisnu ti nišani. Evo samo ću navesti primjer u Sarajevu velikog parka, ko to više zove mezari. To ljudi doživljavaju kao park, oni te nišane doživljavaju kao da su tu neki eksponati koji su namjenski isklesani da budu kao umjetnička djela, niko to više ne doživljava kao mezarje, a vjerujte, veliki park je mjesto gdje najugledniji stanovnici Sarajeva su ukopani. Među njima bi izdvojio Hadži Mehmeda Čekrećiju, koji je između ostalih svojih dobrih dijela sagradio džamiju na Baš čaršiji, i o njemu Hamdija Krešeljaković piše da je živio, da je imao kuću i radnju gdje je sada Parkuša, popularna slastičarna, i da su se kraj njegovog mezara ukopavali svi imami džame, među kojima ima nekoliko i hafiza. I mislim da taj lokalitet zaslužuje da bude poput Kovača, onako jednom malom ogradom ograđen, neka ostanu šetnice i klupe, ali jednostavno mislim da nije na kraju krajeva civilizacijski da vidimo da neko izvodi kućne ljubimce na to mjesto, da se oni malo olakše. A sigurni smo da i u drugim većim centrima Bosne i Hercegovine ima parkova koji su nekad bili mezarja, ima prostora na kojima je izgrađena različita vrsta infrastrukture, a pod njima su mezarja. Kakav je naš današnji odnos prema mezarima, magistre Klinčeviću, imajući u vidu da je ovdašnji čovjek navikao da u njegovoj neposrednoj blizini bude mezarje? Naša svakodnevnica je bila vezana za poglede na te nišane. Kakav je naš današnji odnos, posebice kada je u pitanju drugi dio naše Bosne i Hercegovine koji se sada nalazi u RS-u? Pa uopšteno naša briga o nišanima seže dotle dokle seže naše sjećanje na naše pretke. I većinom svaka porodica uređuje jedan dio mezarja koji pripada njoj, a dok se recimo prema starim mezarima i starem dijelu te nekropole malo pažnje posveti. Ja svakom savjetujem da kada vidi jedan nišan da je vrijeme ga oborilo, uspravi ga, ukopaj ga ponovo, on će zasigurno još sigurno 200 godina tu da bude i da svjedoči, da bude na raspolaganju svima budućim istraživačima. Na kraju krajeva oni svjedoče o našem prisustvu tu u prošlom vremenu, jer nažalost mi u svakom ratnom naletu gubimo arhive, gubimo svoje institute, gubimo svoje pismene dokaze o nekim stvarima. Tako i zbog tog aspekta nišani su veoma značajni i trebamo ih čuvati. Budući da smo uspjeli sa pričom o stećcima ili barem dijelom uspjeli u toj priči, kakve su šanse da i nišan, bosanski nišan, bude pod zaštitom UNESCO-a? To je prvenstveno državni projekat. Tu pojedinci i niže institucije mogu da nešto iniciraju, mogu da daju prijedloge, da daju emisije i tako da podsjećaju na te stvari, ali to treba biti državni projekat. Mi imamo dobre razloge da počnemo da mislimo o tome i da se pripremamo. Da bismo mi se kandidovali po tom pitanju, mi moramo prvo da odradimo terenska istraživanja, da utvrdimo brojno stanje, lokalitete, periode, oblike i sve ostalo, i onda sve to tako da pripremimo i da idemo sa kandidaturom. Evo za sami kraj, magistre Klinčeviću, budući da ste i sami saradnik ovog velikog projekta Pod nebom vedre vjere, koji je pod visokim pokroviteljstvom Rejsuleme Islamske zajednice ovih prostora, da li mislite da će ovaj projekat dati poseban zamah ovoj priči o nišanima? Pa moram da kažem da ovaj projekat je za mene veliko iznenađenje i mislim da je to nešto najbolje što smo u zadnjem periodu pokrenuli. Ja sam imao čast da učestvujem u terenskom istraživanju sa jednim od timova ovog projekta gdje smo išli u okolinu
Busovač i u Vukeljiće, i tako da sam iznenađen entuzijazmom i stručnošću tih ljudi koji su jednostavno došavši na teren, svako je se okrenuo prema artefaktima za koje je on stručan i svi su radili, svi su bilježili, sve je to snimljeno dronovima i sve ostalo. Moja uloga je bila da naravno oko nišana se pozabavim. Tako da za kratko vrijeme pokazali su se dobri rezultati, a svaki rad ne može da propadne, to mora da ostane. Magistre Klinčeviću, hvala vam na vašem današnjem gostovanju u našoj emisiji. Nadamo se da će biti dovoljno poticajno za mlađe generacije, ali i za one starije, da se svi skupa okrenemo, da potražimo u našem bližem i daljem okruženju ostatke koje su ostavili naši preci. Hvala vama na pozivu i bilo mi veliko zadovoljstvo da sa našim gledaocima i slušalcima podijelimo ovu priču. A u bosanskim svjetovima islama, poštovani gledatelji i cijenjeni slušatelji radija televizije BIR, nišan i stečak imaju svoje posebno mjesto. Esselamu alejkum.